Arsengi hadian bagi pat ba iklalap ika kli jong we urang ba bakala per harut kepung umyam. Haka kendai terik uleber hajar pulai kipat ba iklalap sekakti kebala per haka selaum bat kumjo ru kilalap saya kamet kebala tak baka kendo harut kepung umyam. Yau ni urang ba ulah sya penyap hak ni girunar lawan ban bread hak ni kejaka bat latip pung ba omeka mertong na kesno mau laingut hak distrik East Khasi Hills. Bat udah urang ba ulah dan sangut kikun. Garugom sya penyap uni urang ba kalong kaba icerkai hadok kata-kata. Hadin balap ekamet ki pulet ke distrik Riboy rengkat ke jeng dan lang ki bahayang bahasem bat ki biru na kesnong kilalit bancim tino ya kamet jong ni urang ba. Kat kum gejing itu uba sandor nong besap usai ke tri snong mau laingut uloong ba kat kum gejing itu deki bahayang jong ni urang ba ubala sya penyap. Loong bu belajar na kesnong na do ka arpun ru terik ubanai rempang. Haka ba kesnong hadian makali ojing tip alor kini kejingja jong ni urang ba nagaliang kesnong kila persyang manwadiu nrekim semlalap setia. Uloong ru bau ni urang ba udah ubriu ubam dan kanu kedak seniu ka kesnong katau. Bat kumta kesnong ru kalalet banwadiu bat kalaong ru ba ulong ubriu uba kloy banet terilang bat kibor snong. Namar kata nagaliang kesnong kapenrem jor girunar kebeladan keti hakaban penyap ini urang ba. Bat kila dawaru na ketenat pulit bagi di bensim kia hakaban tawet girunar. Bat ay ka jingpen saja ke beteng kenang ba kum gini kejingja kin om jashu hadian habun. Kejingkut jingi nasional te kejingja iklan du arpun du terik sing belai ni belada. Ini nasional tam senja ki bahin ki pentip tinggi wat lagu senong lewat kumba saus ni awat marah dengan nasional. Urusan ni kira ki bahin. Ki bahin wat. Ang tahu te di ilang babiang, ang ikan kuno kejingkut tu senong tahu. Ang ilang perang ha. Ang trei lang. Ang ilon steam pop ni lang senong kentam di kau juga senang senong. Ang di ba nuno kam ni kha long inti sila. Kamu buat ni ong. Oh le jini kom senong tingi premjur ke nyita ki nalek kam seni guru seni guru peman la pendong. Ba kejing le jingki kalau sudah palat. Ang leng senong dan kejing penrem bajur iki. Paling ni kerparu dalam kadim kui department kebala batin. Aji relam iku senong ban intut lang iki. Bahar kene kam gile dan ni rong ba cui ni kam sini. Ni kwa ba ning kwa ni kam kan sukut nak kum ni. Ikwa ba leleng jeng police department kan simkhia kan nyaibat ni bala berman. Mak kumpen kam ba ule kalau ka kam ka segment la bandong minta rubaman. Kita ni sungai kerpat long ka bala ya ka sistem part kita kulit. Pakan nyai teng banwat ini briu. Kini briu ki ba sim ini cin ni ru ba apa senang. Bat ba ken agi jupun saja ka badai ki kum police department kalap ilap nak